पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण यात सभा समारोह यागो स्वतंत्रता मरु सरकारी सभा हल जनमानसीय ज्याजो यात उपलब्ध मजु थुजगो इले सोनिगले छगो थुजगो लहर वला ट्यछिन ट्य फनासा घेवा मुंका नेवा समाज निम्ति बिस्को है सभा हल डेकेगु भाषा साहित्य कला व संस्कृति उत्थान यात मरेका मगाको मंका डबुछे डेकेगु टाटना नेपाल सम्बत छिन्सस मार्ग 9 खुनु यलिया श्री शान्ति विद्याश्रम या बनेकुठी जोगो सभा 17 कायस्थ जुया अध्यक्षता नेपाल भाषा मंका खल यल निसनेको ज्याजुल दबुछे डेकेगु कथा तथा मची टगु कथा कुट जुथे यले सार्वजनिक जग्गा लिका यले पिला छे त्यागले दबुछे तस्वाकेको टालाटा 2038 साल पाखे थो यल मंका खलन पाटन क्याम्पस नापाङ नेवा भाया सफु बुजा सुरु याना केन 2056 साल स्थानीय निकायले नेपाल भाषा प्रयोग या दैको प्रावधान येन महानगरपालिका मेयर के स्थापित लागू या तस्वबले विरोधी पक्ष मुद्दा तया बिउको कारण सर्वोच्च अदालत रोकेना बिउको विरोध यल मंका खलकन यलया लागा आन्दोलन याना सोनिग बन्द या समर्थन याना के मुडु सभा हल देकेता स्रोत संकलन यागो चले गाँ गमे तक गठे वादे चापगाउँ खना बुङ्गमती ट्यछिन ट्य फौनेको ज्याजुल डेन्डस नुट खुनु जीगो समारोह 2038 साल निसे नेपाल भाषा मनका खलकन जिम्मक या नकेको ज्याजुल यलिया हरसिद्धि ढापा खेल व बुङ्गे सङ्गठरिया छाता सोनेको ज्याजुल नेसम झिन्ससा व पी निटनिसे ठो संस्था सत्यमन जोशी नेपाल भाषा साहित्य शिल्पा सोनेको ज्याजुल ठुगो संस्था नेपाल सम्बत झिन्ससा निसे आटक सरकार दर्ता जुयाली निरन्तर वार्षिक सभा याना संस्था या नोगु नेतृत्व लिया संस्थागत रूपमा ह्याउना चौमुदु सगु विशेषता थन ख ठुगु संस्था या सोनिगला पिने वेपि नेवा व्यक्तित्व पिन्ट सोने त 5 छेन दनेसिरे के ढुकुगु ल्यानेको ज्या पुङकेको प्रक्रिया दु अथे डेटेसन दैथे ठो संस्था मण्ड चोज्या धेने बल्ला कासा सीमत या नगर परिक्रमा याना नचोकला प्रशिक्षण बिया लिपि चोसा प्रशिक्षण नेपाल भाषा साहित्य सम्बन्धी टिभी प्रोग्राम नेवा मुना भिन्टना कालबिल ज्याजो आदि ज्याजो याना विचमुडु ठुगु संस्था निम्ति आटके दुने योगदान न दिपि मुख्य व्यक्तित्व पि कठन छत्रबारु काष्ट डाक्टर पुष्परा राजकनिकार भुवनेश्वर जोशी ज्ञानमान साक्य व श्याम चित्रकार ख अठे जग्गा प्राप्ति निम्ति योगदान याना दिपि दुर्गावर श्रेष्ठ व उबलाया कायम प्राण पञ्च कृष्णमान मानन्दर ख ठुक्सिया तीर्थनारायण समाज सेवा शिल्पा ठुगु मंका खलयत बियागो जुल पुरस्कार या प्रसंग ठुगु नेपाल भाषा मंका खलय वर्तमान नाय हिराकाजी महर्जन जु ठुक्न ठगु नुगा ख तयादी जोजलपा नेपाल भाषा मंका खल यलो यात तीर्थनारायण नेपाल भाषा समाज सेवा शिल्पा लाटतैगो खन्यने दयाजबी त्यसका उत्साहित जोगुटो पंचायत काले दबुछे मोडगु इले जनस्तर आर्थिक जिन्सी मया दबुछे सोनीगु जुगु ख नेपाल सम्बत 1100 स पलिस्त ज्या निरन्तर संस्थागत रूप नेपाल भाषा जाति कला संस्कृति व अधिकार्य स ठेगा वया चोंगु ज्याया द कडरिया से ठुगु शिल्पा प्राप्त जुगुले जिबि तस्क लेटाया चना आभारी ज्या चना ठुगु शिल्पा नीति नेवा दे दबु या त दुनुगलने से लसे अना सुबा